आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाव पाजरी अहनबद मरुवे पाव लोकसभा मिखलगी इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दा मिरेप तरुक अमसुंग आउटर दना मिरेप मरीना लंबात तौनरगनी असम राइफल्स न सानेल जिला की वाई जंक्शन दगी लुपा कोटी मंगारोंगी ममल लोइगदबा ब्राउन शुगर याउन खुसु खुलाइसिंग फागतले रिम्स की डायरेक्टर डॉक्टर जी सुनील कुमार शर्मा हाइरी ट्रेन नर्स यामन पुथोकप लेबाकसिंग मनुंगदा भारत छु अमनी अदुबु मसिंग हेन पुथोकपगी तंगाई फदबदी लेरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ngasi sangnaraba miyosingda leibak asigi khwaidigi wanglaba civilian award Bharat Ratna yenthokre amasung Easter Sunday gi mangoina na राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू na Christian lining chatpasing mafamda yaifa paujel pirakli Taranipan Suba Lok Sabha Mikhalgi Inner Manipur Parliamentary Constituency da Mirep Tarukamasung Outer Manipur Parliamentary Constituency dana Mirep Marina Lambat Tongaragani Mikhalasigi damak ngasi Mirep se Loktopagi Aroibu numit Fawuda Mirep Amatana Makwigi Mirep se Sing Loktokidre Inner Manipur Parliamentary Constituency da Mirep Oiribasingadudi BJP gi Thonawjum Basanta Kumar Congress ki Dr. Angomsa Bimol Akoijam RPI Athawalegi Maheswar Thonawjam Independent Mirep Singh Rajkumar Somendro Haurungbam Saratamasung Moirangthem Totom Sanani Outer Manipur Parliamentary Constituency da Mirep Oiribasingadudi Congress ki Alfred Kangam Arthur NPF ki K Timothy Zimikamasung Independent Mirep Singh Dr. Ellison Abon Mayamadi Ko Johnny अहनब टांका की बोट मथंग थागी तरामापन थादनगनी अनिशुब टांका की बोट ना मथंग थागी कुंतरुक थादनगनी मिखलसिगे नमक मिरेप ओरिबसिंग अमसुंग मखोइब सोगत मियोइसिंगना मसी मसीदक बोट खोमबगी थबक तपना तपना कनखलकली अदुमोइनमक यामना चावना बोट खोमबगी थबकती उब फंगद्री पाउदम अमा लाकदोरी बतराय मनसुब लोकसभा मिखल की दमक राज्य सिगी ओइना मिरेप चे लौथोकपगी मतम ngasi loikhibaga loinana mikhal asida mirep kaya lamba tawnagadori bage haibadu chapchana khangbangamle outer manipur parliamentary constituency da independent mirep ani yauna mirep marina lamba tawnaragani inner manipur parliamentary constituency da independent mirep ahum yauna mirep tarukna lamba tawnaragani congress dolna rajya sigi parliamentary constituency ani makta mirep thadokpa rajniti dol oire sarkar pairiba bharatiya janata party gi oina inner da mirep thadok labasu outer da Naga People's Front NPF ta sagolagani haina phonukhiba laikhre hojik oiriba rajya sigi phibam asida mikhal gi bot khomba pakshanna pangthokpa udrabasu rajniti dol singna magi mirep singna mikhal mai paknaba honabagi mami khradi adumak tari akashbani Imphal gi pawgidamak Khetrimayum Premchand Lok Sabha Mikhal ge hanba tangka gamasung anisub tangka gi bot thadanagadaba numit nini watlingaidagi numit humni gi oina amadi bot masing thigidaba Jun Marida dry day lauthoktuna yu yonba masung thakpada thingba thamle Rajge Excise ki Additional Commissioner na thokpa cherolamada hai ahanba tangka ki oina mathang thagi tara taret ki nungthil pungmari dagi tara mapni nungthil pungmari phawba duga anisub tangka ki oina mathang thagi kunmari ki nungthil pungmari dagi kuntaruk ki nungthil pungmari phawba amasung bot masing thigadaba numitta yu yonba masung thakpada thingba thamle Hairi bating basi liquor license holder yang kai taret yauna hana yu ge ating ba komthok namba category pumnamakta chanagani hairi Lakaduri Lok Sabha Mikhal Gamari Lena ngasi Kaksing Lamkhaida leiriba Chak Hotel Singdagi Yamlaba Yungang amasung Yungog Sing Excise Department phagat krai Phagalaba Yusing adu sorangna lupa lising humpurom oigani hairi Election Commission of India gi akanba pautak matungina Yusing adu phagat pagi thabak chathakibani hairi Aphaba Chakupa Kunai Masyamnaba Aphaba Makhalgi Rajniti tawu mathau tai haina Manipur Youth League Mayol na hairi Lakador Bitara Nipan Suba Lok Sabha Mikhalasi Kanglon Sumna Pangtok Naba Mayolna Tongan Thabak kaya Paikalagani Hainasu Lup Asina Thamlakli Ngasi Lamphel Fatlaiba Mayol Gopista Pangtokpa Paugi Mipamada Lup Asigi President Asem Prince Nahai Mayolna Manipur Kunaibu Asumo Maikai de Purpangamnabagi Pandamda Aikoigi Anauba Langon Iho Haina Mingthon ba campaign am haudoki
कैंपेन असगी मनुंग चन्ना मिखल की कानून चुमथोकनबगी थबक पाइखनब सेम सारे मदुगी मनुंग चन्ना तोंगान तोंगान वाफम कुलहुमदो यावबा सेजाई मियामदा यनथोक्तुना लाकदरबे मिखल असि कानून चुमना पांगथोकहनब होटनगनी अमरोमदा नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर की हौजिक ओरिबा वाथोक असि थमोई सेंगना लोइसिनब होनबगी महत्ता मिखलोमदा हेना थवाई यावबगी थोंगबु पेंडब फोंदोरकली जिरीबाम जिला की मनुंग चन्नलाइबा लमताई खुनौदा थासी कुंतरेट मसुंग कुनिपान की लोनबा अहिंगदा दुकान अमदा मसक खंगदबसिंगना बॉम्ब पोखायंदुना चावना अमांता थोनखिबगी थौदोक अदुबु यानिंगदब फोंदोक्तुना थौदोक्तुदा चेनरिबसिंग फाननब तक्सिंदुना ngasi ayuk pung 3 tagi nimidawaram pung 3 phawba kaukhiba जिरीबाम जिला की टोटल शटडाउन ना जिला अदुगी मियामगी महौसागी पुनसिदा चावना अकन अकाइब ठोकी अखोई जिरीबाम पाउमिंग आथम बिसोजना हाई टोटल शटडाउन ओदुना मरमोइदुना कैथेल अमसुंग दुकाल सिंग थोंगलोनकी सरकार की लोइसंग सिंगदा मी कारकपगे सांग नेमकी अदुमोइनमक सीआरपीएफ यावना सिक्योरिटी ना पामदब थौदोक सिंग थोरकप थिंगनबा अकनब सेक्शन थोरांग सिंग लखटकी अमरोमदा बॉम्ब पोखाइन खिबगी थौंग अदुबु फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फोक्स ना यामना कन्न यानिंगदब फोंगदोरकली ताबिरिबो पावसे आकाशवाणी इम्फाल लगिनी अकंगनो पाव अमा फंगबदगी असम राइफल्स ना चांदेल जिला की राना टॉप मनाक्ता लैबा वाई जंक्शन दा ngarang acharok sing check tawbada gari ani dagi lupa koti mangarong gi mamaloigedaba brown sugar kilogram ani gram satruk 9mm pistol ama 12 bore gi single barrel nongmi ani amasung yamlaba nongmi maru sing phagat lei असम राइफल्स की पियारो न थोकपा चेरोल मदहाई पोलम सिंह अदु गलोने न फारमियो सिंह अदु पुलिस त सिनक्रे अमरोमदा सोरचानपुर जिला की बिजांग एरिया दा असम राइफल्स की अतोप कांगबु अमना एरिया डोमिनेशन पेट्रोल सथबदा मियोय अमा खुसु खुलाय कोनना फारे मियोय अहुमना असम राइफल्स उबदगी उमंगलोम द सेन खिना बहनबदा असम राइफल्स की कांगबुना मफमदु क्वेश्चन दोना थमलगा मियोय अदु फाखिबनी फारब मियोय दु कुकी लिबरेशन आर्मी KLA की मियोयनी मंगोनगी AK-56 अमा 7.62 mm की सब लोडिंग राइफल अमा अमसुंग नोंगै मरु सिंग फांगमंगमले फारब मियोय अदु खुलाय सिंग अदु कोनना पुलिस त सिनख्रे हौखिब थासे कुंतरेता असम राइफल्स न सिंदनोकुल जिला की कसोंग विलेज टेक्नोपोल जिला की लोइशी विलेज अमसुंग सोरचानपुर जिला की जौ खुनोंग विलेज दा असम राइफल्स न लेम लैंगबई कैंप सिंग पांगतोखरे हाइरी रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर जी सुनील कुमार शर्मा हाइरी ट्रेन नर्स यामना पुथोक प्लेबाक सिंग मनुंगदा भारतचु अमनी अदुबु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO गी चना कांगलोन मटुंग इन्ना हौजिक लैरिबा चांग असिदगी हेन पुथोक मथौ तारी वाफम असि रिम्स की जुबली होल्डिंग असि पांगथोकिबा ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया मणिपुर स्टेट ब्रांच की अहान सही की मिफमदा फोंगदोखिबनी महागना हाई नर्स सिंगना हेल्थ केयर सेक्टर दा सुबु थौदांग लौरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चना कांगलोन मटुंग इन्ना मियोय लिसिंग अमदा नर्स अहुम ओइगदबनी भारत की ओइना नर्सिंग पेशेंट रेशियो सि मियोय लिसिंग अमदा 1.3 तमक ओइरी मरमदुना चही असिगी मनुंगदा नर्स मिलियन 3.3 पुथोकपगी तंगाई फदबलै आवर नर्सेस आवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर हाइब वखलोन असिदा युमफम मोइदना पांगथोखिबा थोरमदुदा रिम्स के सीनियर ट्रेन नर्स खोइरोम बिमोला मसुंग मेल नर्स ओइना थबक तोरमबा लाइखिद्रबा लाइश्रम इबोलदा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सिंग खुसिनाकी बिष्णुपुर केंद्र सरकार न ग्रीन बेल्ट नि हाइन लाउथोकपिनबा CPI बिष्णुपुर लोकल काउंसिल न तक्सली वाफम असि लोकल काउंसिल असि गिंगासि पांगथोखिबा 93 सुबा चहीगी मिफमना वारेप लौखिबनी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस ऑथोरिटी सांदल न सिंधुना नौमगी ओइबा लीगल अवेयरनेस कम इंटरेक्शन प्रोग्राम अमंगसी मणिपुर सेंट्रल जेल सजिवादा पांगतोखरे प्रिजनर्स राइट अंडर द प्रिवेलिंग लॉ हाइब थीम द पांगतोखिबा थोरमदुदा आइन गिलमदा खंग हैरबा मियोय कयाना वांगांकी थौबाल जिला की लांगमै थेतंगसी एनिमल हेल्थ कैंप अमा पांगतोखरे कैमरुदा हुई मसुंग हौदोंग पुन्ना चामरोमदा एंटी रेबिस वैक्सीन कापथोकी नोने जिला की लोंगचुम पार्ट 1 द सुंगसी एंटी रेबिस वैक्सीन कापथोपगी थोरममा पांगतोखरे मदुदा हुई मसुंग हौदोंग सनी तरामाथोरमदा वैक्सीन कापथोकी बिष्णुपुर जिला की नंबोल अवांगलेखाय मसुंग नंबोल ओइनामदा सुंगसी एंटी रेबिस वैक्सीन कापथोपगी थोरममा पांगतोखरे मदुदा पुन्ना हुई मसुंग हौदोंग सनी हुंपुत्रा रोमदा वैक्सीन कापथोकी
Ayushman Arogya Mandir Urban Primary Health Center Kaksinna Advanced Volunteers Organization Kaksing Wairi Ward number 2 ga Punasinba Special Outreach Health Camp amangasi Kaksing da Pangtokre Camera da Miyai Marpu Humdoirom Lying Bagalonana Hidak Langtak Singsu Lemna Yantoki Hairi Imphal ga kampata hangdol iba relief camp ta ngasi puning wakal gi matang da miyambu hen wakal tahan ba street play ma utkre street play du National Mental Health Program Manipur madi Health Services Director ki makada porompat ki thawan thabalai kai laiba Manipur Youth Cultural Organization puthok mani street play si makata na tongan tongan jila manga da hangdol liba relief camp sing da utkani hairi Manipur Driver Association na mathau pangthokpada laikhidraba driver singi mungnungda leptna mating pangduna lakpagi sarkama oina ngasi samuro awang laikai degi laikhidraba driver sorokaibam babugi imung manungda association asigi maikei degi selgi mating pangkre hairi Bishnupur ki mini stadium Satharibani Shubai Tomsa Singh Memorial First Division Football League King Asasana ki match mada Balananda Football Academy na Loktak Football Club pu Panjin Ahmani da thoikre mapa masimak da sanaba to pa match madana United Football Club na Rising Club pu Panjin Anishino da thoikre Amopa Moirang na sinduna Sathariba Taramari Shuba Loktak Trophy King Asasana ki bahan semi final match da SU Sogolban na Trau kwa ketel pu Panjin Ahmsino da thoiduna SU Sogolban final chankre Kuntre Suba Junior National Sepak Takraw Championship ta Manipur gi nupa masamadi nupi masagi team winner oibangam kre Sepak Takraw Federation of India gi mijeng makada Karnataka ki Debangri da pangtok ki championship da regu event ta Manipur na Bihar bu maithio piki sub junior girls ki regu event na Manipur na Maharashtra bu maithio piki team event na Manipur ge sub junior girls na Andhra Pradesh bu maithio pi na winner oiki bani Uttar Pradesh ki Greater Noida da Pangtok ki bahum suba sub junior boys and girls national boxing championship ta lupagi takaman lor club Karung Albertson Kombo ngasi mantak village leba mahaki khulgi khunja singna harau teamna okre hairi Manipur gi maning tamba mangki ba namit haiba thormama hayeng ayuk pung taruk minute ne phuda Akashvani Imphal sandokani thormasi YouTube channel Akashvani Imphal su live streaming tawgani Akashvani Imphal gi pau tabiri Rashtrapati Draupadi Murmu ngasi laibasi khwaidigi wanglaba civilian award Bharat Ratna hanagi Pradhan Mantri PV Narasimha Rao Chaudhary Charan Singh agriculture scientist MS Swaminathan amasung Bihar ki anirak Mukhyamantri waramlaba Karpuri Thakur da piduni kai kumna bot kre New Delhi ki Rashtrapati Bhavan ngasi pangtokpa singlamlaba thormamada manasing adu Rashtrapati ni antokki Lebasi ki Upa Pradhan Mantri waramba BJP lusung bayal ki Advani da su Rashtrapati na hayeng awangba thake civilian award piduni kai kumnagani Ngasi ki thormada da mana phanglaba yung manung gi miyosingna Rashtrapati da ki mana sing adu lauki Easter Sunday gi manguina na Rashtrapati Draupadi Murmu na laibasi ki miyam akhanana Christian lining chappa sing maphamda yaipa paujal piri Mahake paujal da Rashtrapati na hai Jesu Christa na miyoiba khunai gi damak sirambada gi hingalakhi badu kumayasi na lakpada na hongna na ning singhali kumayasi nungsiba masung santi gi paujal puba kumayamani kumayasi na lakpada mipum khurima ki thamoida sumba ngakpiba masung kathokpa gi lambi da sangchin mangamba oirasanu Jesu Christa na santi masung nungsi chanan laimnana bagi wakalon da piramba pautak sing adu induna salase hana su Rashtrapati na makhata na phongdokli Opposition India block na Self Democracy Rally ma hayeng New Delhi ki Ramlila Maidan da pangtokani hari rally da Congress ki masak naibulu Singh Basing NCP Shiv Sena UBT Samajwadi Party Aam Aadmi Party RJD DMK National Conference Jharkhand Mukti Morcha LEP amasung atai dol kaya gi mihut singa saruk yagani rally sigi matang phongdol da Congress lo Singh Jairam Ramesh na hai pot segi maman wangkalakpa thabak phangdaba gi samatcha sel thungi oina thongmana da bamasung khunai gi oibo wapum kaya gi matang da rally asida khana naina gani awang nungpok rai sing da maya erpa sang yong na khak araw galone na makhata na nong churba yai haina Met Office na hairi pawsin hai ngasidagi horga Arunachal Pradesh Assam amasung Meghalaya gi mafam kharada su nong kana chuba masung untabagi thawong sing thoklaba yai aroibada maruwe paw amohanna Lok Sabha Mikhal gi Inner Manipur Parliamentary Constituency da mirap taruga masung outer dana mirap marina lamba tongnaragani Assam Rifles na Sandal Jilla gi Y Junction dagi lupa koti mangarungi mamaloge da brown sugar yauna khusu khulai sing fagatlei RIMS ki director Dr. G Sunil Kumar Sarman hairi train nurse yamna puthok palai baksing manung da barachu amani adubu masing hena puthok pagi tangai fadabadi lairi
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ngasi sangnarba miyosingda leibak asgi khwaidigi wanglaba civilian award Bharat Ratna yantokre amasung Easter Sunday gi mangwena na राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू na Christian lining chapasing mafamda yaipa paujel pirakli paulojare